Kusuma Family, emang keren, jangan lupa subscribe ya.
Family emang keren. Jangan lupa subscribe ya. Kusuma 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 Family emang keren. Jangan lupa subscribe ya. Banyaknya orang lupa Tuhan, resmikan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Quran. Jangan salahkan orang tua, bila kita masuk neraka, kita yang jauh dari agama, amal ibadah. Kusuma Family emang keren. Jangan lupa subscribe ya. Kusuma Family